Karbi Anglong Autonomous Council Professional Tax Sanam Kepat Alam Avelang Pusi Superintendent of Taxes sa Hinpen Kepachini. Dhansari constituency angkang Upper Dilaji Habjan kilometer cap along Kedora Dum Kachelengatawar Kimemiajok Kisung. Langhin rong supia hitialong the art of living a tumpen ong dum kaching turasai kedeng. Kardom Nili Karbia Berta Than Bang Sami Bilirban Krupi Nonar Jekta Bertang Tonpen Non Malom Karbi Anglong Autonomous Council Tax Department along Professional Tax Kasalam Kipinang Jatang Ka Tengpen Akile Ke Endun Thupa Lampen Difu rong supia long Kahurisai Sonang Klang. Birta kalong doon natin ke provisional tax kasalam ng jilaki sika paropo pen suri hinira paropo an. Bonta la soteng NEC sika suri ke thomra paropo an atangka ki endun pajok chitini pipeli arni kat news apparang ke Karbinglong Autonomous Council tax sasay kamlong humridam si ahok pedalam patinidam. Bangso hut Karbinglong Autonomous Council Superintendent of Tax Survey kaningje po natin ke tax anam ke badjalam avelang. Dili tu malam ke aprang rate se dobo mna. Tamane 500, 1000, 1500, 2000, 2500. La so slip ang chen chola. La so pen abat yung ke ken pulote nili bai chini dunde la dak pen bang ken ta lansi en chot. Consequence tama ke pabat biat ke avega. Amela. Lang si pabable nang litumlong ke circular nang liweg. Nang liweg ku pabat de lang. Maximum bang ke suri hinira Harupo. Nono madu. Jong si Karbinglong Autonomous Council pen pabat lote ladak ng paleji la pen tax anam abang ke kai ke teng si dobom lang pusi ning Japon. Camera person Stefan Teron pen Ratis Rongpar Cut News Difu. Sorkar penakirap ki pipedet ajok Dhansari constituency angkang Upper Dilaji Habjan kilometer cap along ke do araratum adontin tangka churung chereksi titini phai pli arni PWD atowar along amat sangti along ke thokasai ke deng busi Cut News apherang ke pen birta nang pale. Pinpur me kiramtang MSC kilik aprang bangso tuwar kasalam avi kiroi tu Japan hadak araratum chuning rialo palelo. Setak kang samria jok sai jok je. Hadak aradatum amitang atangka chirunglo at non barla porhut school au sumaratum school kidun kevang pinangan kisungpen chitong nang rentilo amparta kisuk yun e kachipon lapen towar kehinu vike joine motor kachingkoita doolo la si Prabjin pen BJP parivorton asorkar pen bangso towaralong saikideng Japan si towar chulang dinglo po si hadak kido aradatum kachuning rialam the chepaklang dun. Langhin rong supia hitialong chitini phai ke thom arni the art of living a tumpen ongdung ason aseke ke Charlie Jiaphan ingpu pontang lo pusi phuloni pen Cut News apherang ke Biren Gowala pen birta nang pale. The Art of Living Sri Sri Rural Development Program Sri Sri Kusal Vikas Kendro Training for Data Entry Operator Tailoring and Armed Security Guard Lapen Driving Training Center Hehu Karbi Anglong EDC Eldar L5 Ripen Kangpupon Bangso Kangpupon na jay megalong Alwisar po manpen Director of Skill Development Northeast Bisal Kosik DHD Chairman Dilip Nunisa ex-APSU President Anil Busumatari UBPO Secretary Babul Musahari Richard Busumatari Penchinglok Ong Dumabang Pubang Piatum Bangso Maylong Chitong Dunsi Kangpo May Misenpen Pachunpon Unarmed security guard, data entry, আৰু junior software engineer. বৰ্তমানে চাৰিটা ক্লাছ হ'ব। চাৰিটা each ক্লাছত 30 ষ্টুডেণ্টছ কৰি থাকিব এটা বেটছত। এই ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পিছত আৰু নেক্সট বেটছ এনেকৈ আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া টোটেল আমাৰ 120 হৈ যাব। Non malam sopor phan dihina mo pharman birta ington ponik sina. Langpi Dihangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads.
Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors@gmail.com. Easy loan from Langpi Tehangi Rural Bank. Banker to Hills People of Assam. Financer Langpi Tehangi Rural Bank offers two-wheeler loan. Low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature hour latest facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Opening shortly. A school for playgroup to class 4. Facilities: big and clean classroom, trained and friendly teachers, playway method, creative activities, audio-visual, aided teaching, drill, dance and origami. Child development and education. Learning process with parents as partner. St. Anthony's English School, Lower Dilaji, Birla, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact 9859609475, 70027709599, 9957607561. Email santanthonyschool@yahoo.com. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang salahormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina mo piputhot birtalong wangthulo. Sarupathar MAC constituency angkang number 3 Dilajan LP School Pathua Klamalong, Kedamtang MAC Kilikahut Ongdung Abot Pen, Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh Ingtiaphan, Kipahai Ponajok Chiti Niphai Kethom Arni Tili Hinia Por Malong Pen, Karchomai Kipadopon. Longki Pangcho Pen Kachari Pon Amaya Long, Mai Kepa Alam Teklar Dak Pen, Paniram Tisu Pen, Jaipon, Aluhi Sarpo Aman Pen Kachetong Dun Karbi Anglong Autonomous Council, EM Jagat Singh Ingti, Manpeng Aluhi Honaram Singnar, Nasing Ronghang, District Mohila, Dun Mepi, Kareng Teronpi, Block Member Lawrence Terang, Block Bina Rongparpi, Milika Terangpi, Dalimi Teronpi, Penchenglok Penang An Ketegi Atum Chitong Dunsi, EM Ingtiaphan Karchopon, Amaya Long RDP Dunrinti.
Dilojan polling station angkang pen kedam tang MSC kilik ahut ke thom angdeng an vote ke ong Jepalong ponlo mayalong ingti arideng pen sika suri ingkoi an atangka pi pajir pon lapen aning aklong pen Dilojan arada tumhan churo pajir pon ingti ahin penta prapjin pen mesanatawar kaselam ponji lapen ongdung kachingthur ammo kedeng ponji aphanta pangsua mayalong lamchak chipitikang Chiti ni phai ke thomarni Karbi Students Association Langmili Branch Committee atumpen Langmili LP School along crazy angdeng mahang ke thekarni katalon Labangso amaya long aluhi sarpo aman pen kachitong dun jakas ame phu khorsing teron phapangjang aluhi kese CEC ame phu bijoy be manpeng aluhi kese DRC me phu nursing ingti kese DRC dihin rimbang soransing be kachaphapon aluhi langmili akang pi kedo SGB GB lapen rat cyclembang atum chitong dun lapen langmili angkang pi kedo kese aro koson pensi pangtang pon nang jima pu hei hui than mum tekang Birta kira pon sikang toniklo lang igbom tha kat news channel do methakmi kurwang thu